I-contribution kuyaye kube ngule mali labhekekile noma lagatsekile kokuthi somabhizinisi abe nayo maketa kithi athi utawuboleka imali. Lokusho kokuthi i-contribution siyaye sigathe noma siyaye sicele kokuthi at least somabhizinisi abe nayo 20% or less wale mali lathi uyayicela. Lokhu kwentela tizatfu letintsatfu. 1, kuye kumsite kwananaye ukuthi nasabhadala lesikwelete akasabhadali lesikwelete ngale mali lebekade asibhadala ngaso ebebekangafaka i-contribution. 2, siyaye senena kulokuthiwa kusherisha i-risk. Lokusho ukuthi nawe kune-risk lotaba nayo nami kune-risk lengitayi-incurrisha kule project yakho. 3, kuyaye nathi sing-IDCE kusinikete isiqiniseko sokuthi vele utimisele ngale business yakho futhi nawe uyakholelwa kiyo. Akusibo bonke-ke bosomabhizinisi labaye babe nemali yekubambisa. Kanti thina laka-IDCE siyaye sicele vele ukuthi bosomabhizinisi nabathi bayeta batofuna lusito lwetemali kube khona lababambisa ngako kuphela kusho kokuthi nabo vele they are committed to see the project through. So, Central Bank of Eswatini wabe sesochamuka nelicebo noma-ke nelichuzu lokuthi somabhizinisi nanoma ngangimuphi lofuna elisito noma lodzinga elisito akhona ukusitakala lakhaya. Wenda njani-ke Central Bank? Central Bank une-scheme lekuthiwa yi-Small Scale Enterprise Guarantee Scheme. Le scheme lesi-ke sikhulumisa kokuthi uma ungusomabhizinisi uqala usebenza noma ude umnyaka usebenza, yena utawube sugarantiya 95% of le mali lothi uyidingile. Lokusho kokuthi wena kudzingekile kokuthi ube nayo 5% lotaba i-deposit noma lotaba i-contribution yakho. Mangabe-ke asesithi sowusebende iminyaka seyecele eminyakeni munye noma sowusebende iminyaka lemibadlwana, ubese athi Central Bank yena utakugarantiya 85% but wena ungusomabhizinisi kudzingekile ukuthi ube nayo lo 15% lotaba i-contribution noma lotaba i-deposit. Lama contributions-ke noma le deposit ayidi ku-IDCE futhi ayina ku-Central Bank. Iyahlala nje igadze kokuthi wena ucede kubhadala isikwelede sakho. Somabhizinisi-ke utatibuta kokuthi ngubani lo qualifyela le scheme lesi. Lo qualifyela le scheme lesi kwekuqala ngumuntu loboleke kanye noma losota lotoboleka kwesibili under le scheme lesi. Waze waboleka emahlandla abamabili asisakhoni ukubolekisa kwesithathu. 2, ngumuntu le ibhizinisi yakhe ingathenovi noma ingakhi more than 8 million ngeminyaka noma-ke pheceleti per annum. 3, ngumuntu losicelo sakhe sokuboleka imali singendluleli ku-1 million. 4, ngumuntu locilongo waphasiswa ngu-IDCE. Lokusho ukuthini? Loko kusho ukuthi somabhizinisi akatithathele isicelo sakhe aye nase-Central Bank ayocela lolusito. Kufanele aqale endlulela kithi nathi simphasise simcilonge sibone vele ukuthi ibhizinisi yakhe i-viable. Bese sesiyahamba thina sing-IDCE sihambe siyom-applyela on his or her behalf. Bese-ke Central Bank of Eswatini uyakhona ukuthi akuphendule.